Srpske i članovi rukovodstva Socijalističke partije Republike Srpske. Sa nama su također i gosti iz Srbije, Milan Šijan i Predrag Ristić. Zamolit ćemo Milana Šijana da nam se obrati. Drugo i druga. Prije svega, dobroveče svim prisutnima. Želim da vam se obratim u ime gospodina Žarka Obradovića, zamjenika predsjednika Socijalističke partije Srbije, koji je bio težnje dođe od ranije preuzetih obaveza. U ime Socijalističke partije Srbije i njenog rukovodstva, najsrdačnije pozdravljam sve učesnike današnje promotivnog skupa, posebno kandidate naše koalicije za izbornu jedinicu broj 3. Provodeći politiku slobode i mira, ravnopravnosti, tolerancije i socijalne pravde, Socijalistička partija je dosta težak, ali slava put. Socijalisti su uvijek bili u svoj narod, uz građane koji žive od svog rada i varavača. Na predstojeće izbore predsjednik Općinskog odbora Socijalističke partije Brod, potpredsjednik Socijalističke partije Republike Srpske i kandidat za narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Da čujemo šta ima reći načelnik opštine Brod i budući poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Milovan Čelik. Poštovani građani, dragi socijalisti, simpatizeri Socijalističke partije, simpatizeri partije Ujedinjenih državljana, dragi gosti i svi vi koji ste ovdje po zadatku, želim da kao domaćin u svakom pogledu i domaćin ispred Socijalističke partije i ove opštine želim da vam poželim prijatnih sat vremena druženja sa socijalistima. Posebno ću pozdraviti neke od naših drugova koji nisu baš tako česti sa nama. Prije svega kandidate na listama za parlament BiH i Narodnu skupštinu Republike Srpske, a zatim moje drugove iz rukovodstva Socijalističke partije, gospodina Živka Marjanca, potpredsjednika Socijalističke partije i zamjenika ministra obrane BiH, te Slobodana Procića, generalnog sekretara Socijalističke partije. Ovdje vam moram reći da neko nedostaje. Nedostaje naš predsjednik Petar Đokić i predsjednik izvršnog odbora Saša Čudić, kao i neki drugi, ali oni će za kratko vrijeme biti ovdje sa nama u sali, jer Socijalistička partija ima nešto ovako u Desniću i zbog vremenskog djestanca, evo, prinuđeni su da iz grada u grad prelaze. Dalje, i ja, iako su već pozdravljeni, želim da pozdravim drage goste i drugove iz Srbije. Predraga Peđu Ristića i Milana Šijana, koga ste već čuli. Nakon pozdrava riječi dobrodošlice, ja ću biti prvi koji ću vam se obratiti jednim dijelom
kao domaćin, a jednim dijelom kao kandidat na listi za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Reći ću vam prije svega nešto o partiji koju vodim već nekih 16 godina, čiji sam osnivač prvi i evo do sada jedini predsjednik. Mi smo partija koja se formirala u ružnim ratnim vremenima, više kao odgovor na nepravdu nego što smo imali nekakve političke ambicije i političke ideje u onim ratnim vremenima. Imali smo hrabrosti da počnemo rad i aktivnost koji i do danas nije promijenio one prvobitne oblike. Željeli smo svakim danom da život u Brodu bude ljepši i danas nam je to moto koje se jedno držimo. Na sreću uspjeli smo puno toga i od prije 2 godine Socijalistička partija i najveći dio naših kadrova obavlja gotovo najvažnije funkcije u ovoj opštini, u ovom gradu. Obavlja, čini se, vrlo odgovorno na zadovoljstvo većeg dijela građana Broda i naravno nezadovoljstvo onih čije su pozicije našim dolazkom ostale ugrožene i koje više nisu mogli uživati privilegije koje su imali. Mi smo bili nosioci promjena od prije 2 godine, iako neki u ovim danima kampanje kažu nije bilo promjena, nema promjena, varaju se sigurno. Promjene su velike, one su uočljive za svakog dobronamjerno, a onaj ko patološki to neće da vidi, on naravno ili ne vidi, ili namjerno govori da toga ne. Ja ću spomenuti samo neke stvari koje su se promijenile. Odnos vlasti prema vama, građanima, se uveliko promijenio. To primijeti svako ko zakorači u zgradu opštine i odnos zaposlenih prema njihovim obavezama također je sada daleko profesionalniji, službeniji nego što je to bilo prije, a neću li da pominjem one ružne stvari, utjene građana kada traže i ostvaruju neka svoja prava, toga više nema. Budžet. Mi smo opština koja ima najbolje punjenje budžeta i zahvaljujući tome rešava sva, ama baš sva pitanja koja se rešavaju iz budžeta, dakle izmiruje sve obaveze svim korisnicima tih budžetskih sredstava, opština čiji svi zaposleni, mislim na one koji iz budžeta imaju platu, već prvoga svakog mjeseca imaju platu, a i sve one druge kategorije socijalno ugroženi i ostali koji se finansiraju odavde imaju uvijek na vrijeme ono što je za njih predviđeno. Naša partija ima slogan pravda za sve. Često neki zlonamjerni, najviše samo oni besposličari na internetu soupotrebljavaju tehniku pa prikazuju kako to nije pravda za sve. Jeste. Mi u svome radu već i mnogo prije nego što smo zvanično utvrdili ovaj slogan pravda za sve po našem se tako. A da je to tako, govori činjenica. Jesu li svi studenti Broda dobili stipendije? Davno, ama baš svi koji ona pripada. Svi sportisti sada imaju priliku
da na zadovoljavajući način prije se rješavaju pitanja vezana za bavljenje sportom. Naravno, postoji uvijek potreba za više, ali i tu smo primjerni princip pravda za sve, pa svi imaju i dijeli ono što imamo. Dakle, ne može nam niko reći da imamo neke posebne kriterije i da taj slogan za nas ne važi. Ako hoćete i po tome da smo gotovo u svim mjesnim zajednicama pristupili ravnomjerno načipanju puteva, popravljanju, rješavanju infrastrukturnih problema i uvijek vodimo računa o građanima. Vodimo mi računa i o mnogim drugim. I to povezujem sa promjenama, sjetite se objekata koje sada imamo. Naši bolesni građani koji su morali ići prevenca Dobove Banja Luka na fizikalnu terapiju, sada bez ikakvih problema to rješavaju u Brodu. Imamo sigurno to uređenije nego mnogi veći gradovi koje sam nabrojao. Uradili smo mi još puno toga i neće da nagubim i vaše vrijeme oduzimam o kilometrima asfaltiranih puteva, a onda se nađu oni pametni pa kažu ostale pare od nekih drugih. Nisu ostale pare od onih drugih, nego je to ekonomisanje i korektni, ravnopravni tretmanom ove vlasti, a one pare iz onih vremena otišle su dobrim dijelom kako. Imamo ambicija da napravimo još toga puno. Ušli smo u ove kapitalne projekte bazena ili kako mi to zovemo